tun lai chu he thalak he la khop mai thalak hian taila zo tun ti nia ti chuan he pic tun chu kavat du rewe black belt title ron lan tu te khan nge om tan tlat mai a ron tia purwa ta sai ro thak ani chungchang buwak om zela a chana mu mal tak official takin chuala ni lo ning ka khia tulan ti lo te pon yang tiang jong jong hi than ve ka tu lo ve ti hi an soi thuna ni me pui ten kan rin thu kan in post siak lui lui maya la hen zo me pui ti po hianin lian ming thanga din tha thu zia aron la chonga tu chu thalaka hian hi ron manga anin ngei mel threm hlom view mai thalaka hi chuan ama ko chu alai mi hi tuna chuan be me kan to asir mi pan hi te hian nin ka khia ZPM Sokar nu khan tuna chief minister Puduale purwa ta sai lo tenen pumai kalalman zula chungchang kan soi hawa ti chuan purwa ta sai lo nen hian ti tak zetin Mizoram State Project Monitoring Committee ya vice chairman turin kan soma nima sira milo nial fit thaka atum ni nan Puduanen kan soi dun lea lo han tlom ngai le la min tia ka han kal lea puman zola nen chuan kan loin nor dun le ngata apom theinan thei thop ka chuan ema sira he teng cabinet rang ti velte MOS rang ti velte hi tul lo taka indu sakna uchuwa ka nia so ka sum hekna mai bla bla ba min ti khum khrepa tin pulal du oma arin lo zia min sarman khum khrep boka kanin min lo chiang khop mai nema sira IAS pachar nge mirik le pafing pa te wal za chu kalot luk lo zia le alo dik zok zia chu thlak le ka aron lang ta ron ti lan dian ming thanga din thakina a caption ani chon he do po hi la om ka chiang zel don hei ma se to yang ring ton la ya ZPM be na an man purwa ta sai lo chung chang te ten dor lam ti te za 400% te me ki ti te so thing ti te David sai lo ti vel te ai case lian lu tu kha so ka gal to te pania hian kum som ni chuang om ka ring me pui hian ngai dam thei lo tu na ZPM man be na vel hi chu thil dik lo ni ve ma se ala te tham e ma e pui hian la ngai dam thei ke nge point ka la ngai dam thei te ne chu le lampang sai zo ka ni he mi thalak tho hi on manga ni purwa ta sai lo ba na ni chung chang hi me pui ten ka din ran siak lai le se tong khan in chan khaw tu lan ti lo ni ka ringa tin le la ma chuanin in lo chik ve ngai am ge khrewa afan pa takin opposition leader lampang ani mo official taka opposition lampang ho hian an ron beilu tuk to lem lawa kati in lo chik ve ngai am pudu hian beitu thak pudu khati fowa a chan chu am ni chief minister ne Sokar lai ni miawa beitu hi anei ve nga ma so official takin opposition lampang ani ngai lo line fiam thu de win ron soya en tawla ruan fel no versus ZPM an ron ti pata chumi zo engineer ko ta side of versus ZPM tlangwa zela Dubai versus ZPM David side of versus ania ZK pai ka u edena Tuesday night mail versus ZPM next atunge ni don ron ti hi fiam thuwa an ron ti mani se ani de tak taka a chan chu Sokar lai hian en beitu chu anei ve nga ma se Sokar lai na beitu nei hoke uluk de kan en chuan opposition lampang atanga langsak de be na a om mang lo ni opposition lampang atanga langsak de wa om be chun chu saski chungchang khari ome saski ya han an hanin cho ton zaka ti lo wa chuanin a om po ka kheme lo ve a saski se chu ta ka chuan kan chiang heng o saski chungchang kha hela hina oma saski sum laps lo chungchang a debate le se son nei kha thul le mai chi ani RTI zona le chana tong hian a fi aviao tho mai an ron tia chu kan han chiang a zona hi chuan lang phat man chi lawa ama ko chana khi lang pha in hu thei lo mai thei ma se ten kan chiang nge in hre theinan a chana an ron tinga la nei pulal du thana he RTI zona hian hnuai mi ang hian ron chana nei zona pakhat na kumsang thila sumni pathum tang ni data na Mizoram saski sum part 1 nuaya allocation kan nei cheng kho zanga tangin first installment kho zan hi som ko point pakua adon kha central Sokar finance ministry guideline order angin Mizoram finance in ni engza chunga implement
ting department transfer to nge ani le ti khati hian an chang ani kum sang ni la sumni pathum atang ni data na saskis part 1 fund first installment don hi central soka order ang chuan release ani tonga working days ni som chunga implementing agency department a transfer to ani akon tia zona panhina chuan a chunga sum first installment cheng viable sa san hisum ko kim zoram finance department in kum sang ni la sum ni pathum atanga ni le financial year top ni ni som thum pakhat thum sang ni la sum ni pali point release pe chuak lo ni nan soya hetia first installment kol tlat in kol tang tlat chung hian financial year sang ni la sum ni pathum atanga ni le chungin a second installment release to viable sa san hisum thum pathum hi central finance ministry mizoram ta na release tho thayem akon tia chana chuanin second installment hemi moto ko chon first installment atang hianin za som sori panga na thonan man chuanga ya hi kan achieve thei talawa chuwang chuanin aliam to wangin central tang na release kha basium to lo nei ti kha channa ania pathumna chuanin ni thuma tang ni dia saski kami part 1 first installment sum kha ni thuma tang ni di financial year to nu thleng implementing department na release lovin kol tang tlat asoi hi dikema kon tia chuan a channa chuan dik thokhate tin an chang ani chuwang chuan hi nga tin na release lo chan an release lo hei kan soifia sak lo nge nga tinge an release lo van kol tlat chan ti chun soifia jing to via wa hei chu akon post pa hi nia akon post pa ka tak lang lo hei chu ka chiang phur vio nangin a ho ko ti deu yang wanga ka ti chuan nga tinge an kol tlat chan nga tin release lo chan ka tia laps ngai khop khan nga tinge an kol tlat chan ti ka chon soifia jing ton ga khia na za som sari panga tho kha ani man lawa thok lo pui thokanga taklana second installment lak du wanga ti ha kan du velo ni ti wanga tang ta khanin ka khiang hei chu ka kon phok chok zet nangin ka khel zui vak lo mayang chu song ai ma chuan hei hi pu wa ta sai lo ban han ti le ma thak thleng mo replay sani na chana hi official takin soi lo lu tok lem lo wa to na dan khoi chon an ni pani le pu khre ta sai lo pu hi tel ve da wang pu khre ta chang te mo le sai lo ni levin ZPM so ka be do tu ta chon la ni ve khi e me dang hi chon kan la be da na hi ala ril to lo mai then ni ho hi chon an be ril ang ring ngai ngai khop ma pui mo lai chu be tu nei le nei lo ai ma chon an be na kha me pui nan trom pui hem ti lai kha pui mo lai jok chu ni ya mi pui tam zo ke na kan trom pui hu an lam kan tang dup phun chuanin afu lo nga ma ko chu mi pui tam zo ke nan trom pui dem lo wa kha tiang ani ka kha chuanin Sophia ka pangai lo hen ti vel ka comment atang te na khret ve thaya pudu he kho vela ka megan lo be kan ya kan rol u te khana lo kha chiang an lal ti tu mi ro tu na thang thak lung mol te te bo ma lal ve thei che ten kon tia pudu polian phang tha te ang lo kan mai chu ka mu dan niam pa vek mai ti te ne pu man zol nen kan ngai dan ang ti te pu man zol hi ta phun chi kan ni he bla tu sa phe chuan an veng el sia ding se tling lawang ti vel te zoram kha wak ti vel hian nge kan ram hi du wa khuen tum le o ti vel te ni ya black belt ma ni don hi ti puman zol hi lo vagal ve o ti te pudo hian MSPMC khoi tu ta na mi ro tu te atong hian dik na chu du tun de na tum vio ti khria ta ma ro chu am pa te khoi chil tu te hi adang zo big lo ni e an ma ni za ka siam ni thei alo ni ve bok nen ti te politician thei pa le fa ka ra po in ran lo na tam thei via wang puman zol po dik lo adik ti na tu ren eng point nge i mu reng reng o ram ro wel na tha om thei na tu ka thau pu ya so ma ya SGP MC hi ati tu hi ka chiang mai chana a tholo tu la ve bokang chu pudu ama chu merin he ati vel ni a comment zong zong te chu du zong song on chuina ne kan chi ka vek siang lawa pe mo lai zo ka chuanin la be chuang zal ni ton lai be tu an nei a thakla ma nei te pokon tiang chu ama ko chu hi ngati nge bana nei chan ti ro hi chu min be na zong zong in soi fia veka tu lo ve an ti te jinga a rin lut te lo se ka ti le ma hi chu kon soi fia ve se an soi fia na kha soi thiam ne rawin mo soi fia ni pui nam pom lo ni ponin mitam tak neutral nga tinge de lo ti ve tu te thin lung an he thei mial me thei sin emo an in bu se mek ta poni mana Chief Minister Pulal Duaman ZPM in thunei na an chan ma a anin tiam angin thlai thar chili le chu anti hlotling nge don ti achoi Chief Minister ho hian vo in khan so thing le shalba ka asong bol chungchang a kai noi minister le sarkar ho tu te
เนนอันสวยฮาวะกุมินเฮียนมิโซรามาโซทิ้งควินเตลหน่วยสมเวลทารตูรังไงอันนี้อะโซทิ้งเลยเลชัลฮีฟรีมาร์เก็ตมังกลปุยตูรอันนี้อะโซทิ้งมิโซรัมสรการินมินิมัมสปอร์ตไพรส์อเปกตูร์จู January อัตงะเมทอินการาเปกนิเซอันตีอะโซทิ้งเลยเลชัลฮีล่วงตะกาอากาศเทนันเลแล้วในตู้เตียนอันโซทิ้งทารสวะซงอันชัลเทนันทิลจูช่างวินาทุในตู้ชุกโคมเฮียนอันเรียงงาละโซทิ้งฮีแล้วในตู้เตอาชัลนักกัลตวงปังงายาอันชัลเทบากะ Great ยามสงบอลง่ายอาอมันอีจวนเอ็งเตียกัลปุยตูร์เงตีเละเฮมียตานา private company รินตลากทอปุยดานตูร์เตอันเรลอันนี้อันชุดคมนาเฮียน Chief Minister ปุเลดูอมาจวนอัน flagship program ปุยเบอร์ทายทาร์จิลีเลยจูอันติหลดลิงเงยโดนตีอสยาตูน่าจังอาทารุกเวลาแล้วในตู้เต็นทายอันทาร์ชาวโตไม่โดนวางินจูมีเชริงจวนตีตูร์อมาเปียงอันเลาตีเวซุงอจูตีสยินอโมพูร์ตุช่างเตจูจักตะกาอินบวชใส่เชิดตูรินัดจ้ากูวัจิงตูตีฮาร์สัตนโปทับปุยโถอาอันบ่ซุยอจูทู Chief Minister จวนสวยชุดคมนาเฮียน Agriculture Minister ปุปิสิวันเลรัวตา Commerce and Industries Minister ปุเอฟโรดิงเลียนา Horticulture Minister Professor Lenny Loma Advisor to Chief Minister Dr. K.C. Lalmal Somza Vale Secretary to Chief Minister ปุวันเลดินฟานไอเตบากาอากาศหน่วย Department เฮาตูเตอันเตละกูวัจิงตูเตฮาร์สัตนสุดกียนดานตูเตมิโซรามากูวาระสงบอลนา Processing Plan สยามจุงจางเตอันสวยหงหาละนี่Solo a mecha chi lo adu big low sil se man to lo vin kan mo solo